Uba Mayralborn aim MLA kanongpo but chairman ka Meghalaya State Health Advisory Board ulaple ba iki kamra outdoor patient department OPD but iki kamra kha Shillong labor room Marngar Public Health Center PHC but ai gijing shakri iki ba hakurukam ka babha but bapaka Yekini ki kamra late ka jinglot ka balakanjo shakan rib kandai laktingka na kamang pisa jong ka Meghalaya Health System Strengthening Project Hakini kasngi ladon lang upa im Richard im karat Marngar, Dr. A.R. Marak, District Medical and Health Officer, Khubor District, Dr. J. Im, Senior Medical and Health Officer, PHC Marngar, Dr. A.J. Imle, District Surveillance Officer, Kirang Bashnong, Lembat Kipai Bat Nikishnang Bamarjan. Hakini kasngi laple bat pentre kamru ya kaswas nari Sashakta Parivar Abhiyan ka campaign program ban hikai bat batai pat ba na kabenta ka koi ka khia jong kilong kami ki khulong khna lingba ki health camp kabelas dang ha ka khat new trik nailor bat en pen kut ha ka artrik risau mentau snem ia ka OPD building katu keberan hari kalian bat labor room keberan ini bat kebahar kalong na kebetulan launch ya kali ke program kabangitip untuk swatch nari sashak parivar abhiyan jong sarkar Pradens kapan pam di semua ya ka department ni baru koi ya di balala dan penulong ya kani rekam. Additional ya kani ka additional OPD building. OPD untuk outpatient department gamot pa di Bajuan Sindawai hindi giba adne apa hospital. Kadi lemba jong scheme jong itip kung Meghalaya Health System Strengthening Project jong sarkar Khubor या रवालक्षणा ये किसी आर्टली की बनता OPD building but labor room
ada dinut ke bandari Thailand. Berkini kijing yo yang ketika jin pernah bisa ke Pakistan, kayak rekan-rekan but kijing itu yang dari Mohoi district ke Aspirational district. Nadu Islam ada kata kesorkar pen kajian yang dari Mohoi district ke Wei Nadi district di Barangay dan Kiu Tepar. Antam agabede berkekuat kerja, agabede berkepulih keputih, berkunjung hakiwi-kiwi deki senat rekam dong kesoka. Inap bikin dokumen beriji di kelang di badan di hospital bersehat. Kalau benda ada ni KPC kepengiran menginginkan. Yang berlaku sakit, dengan bahan kini lintai kerupiah, di bawah bentuk pulau apa jauh dari hospital. Karena kita pergi dokumen dengan kau bagi snow, ya di lingkungan snow, ya kasur dan dipakai. Tentang jadinya jadi dong kita semua repair di badan apa ke distrik ini. Abang itu ya ke civil hospital nanti hanampo. Isubu yang sibun di Indonesia. Ibarat tujuan dan semua pesawat yang dikirim di bukti kita. Di Tuna jelak bendai. Jadi bombian dong. Ikat sebagai benda ikat di mesin bertukar saja. Di dunia kita pandai video dikawai di benci. Mereka sokar kemudian penting jadi ibadah. Kat perkara terpesan dan terbiang ia dihidup kami. Ada ke hospital kepada nampak pada setiap kuasa ini. Kumpulan ini wana kering di Tuna di Khubor, ibaga civil hospital ke Tendu, dan mereka bala air di sekali di Plie, di Khubor di Malang. Banda kalian di Tuna kumpulan beli, kumjuru keterat kemudian kerja. Kemudian persang menputbin na kapor, dan pergi kena bagi dokter. Pindan atau por kemudian antam haji emergency berkiwe-kiwe kumjuru ia didawai dan dites kat bala begini ban NEHU hospital lagno dan dites tiba kendala pendengaran apa itu juga kan harga ini ban pendek dan terkena begini kiwi ikhtiar kita di mesin dulu jadi bandian hadis ni bangunan pancakri di Plie. Ada niat nak ni tapi si kebegiran mentah ni kok Marngar si. Jadi kelas jenis dari testimoni dan kongrap ni apa itu tu itu tu Plie. It speak by itself. Jadi kerisitom dan di staff di hospital nadu. What boy, what girl, the staff nurse, NM, DNM, the doctors. Jadi kita bantah itu kibar, kapelong. Bagani Marngar PHC. Rajiyo itu awak lembaga National Quality Assurance Standard yang kuat. Ada sen. But kita kisah ini. Bagi di sekali sorkar dari bentuk poin di Plie, kapoi yang baru di. Orang itu tu hang ni nak bantah banyo ban di Plie yang kini ke labor room, yang kum kadak ini yo ban officially inaugurate yang kini kum kadak in hospital. Pun.
Kalau